of John chapter 19 verse 28. Later, knowing that all was now completed, and so that the scripture would be fulfilled, Jesus said, I'm thirsty. Baba lizwi lakho linamandla libukhali ngaphezu kwehlelo emhlabathi mbini alingezela melo lutho baba wethu namandla thetha ngalo ke Nkosi kuNkulunkulu namandla namanje in Jesus name amen. Hallelujah. Later, knowing that all was now completed, and so that the scripture would be fulfilled, Jesus said, I'm thirsty. Lapho sifunda khona uThixo njengangoku kuyazeka ukuthi sekugqibekile isibhalo sizalisekile wabe sesithi ndinqaniwe. Leli lilizwi lesihlanu kumazwi athethwe nguJesu esiphambanweni, and uJesu leli lizwi ulithetha bemkhomile engasentla kunawo bemjongile. Sivile elithetha kwizwi lokuqala, methetha kwizwi lokuqala bethetha noThixo, wathetha kwizwi lesibili, mesele thetha kwizwi lesibili uthetha nomuntu. Ngamanye amazwi address isimo, mesethetha kwizwi lesithathu uthetha nabantu, mesethetha kwizwi lesine uthetha noThixo, mesefika kwizwi lesihlanu uthi ndinqaniwe. And lento kunqanwa kukulangazelela something, kukuba nento ifunayo, and ukunqanwa kubonakalisa ukuba sedesert. Nomuntu xa ngabe sebenza usebenze ufika ukunqana. Sesunyathela emhlabeni, wanyathela wenza izinto, bamenza yonke into bemhlukumeza. Nabani na osebenzayo uyanqanwa. Uthi makwazika kuyaziwa ngoku ukuthi izibhalo ziyazaliseka. Ayikwazi ukufika i-fulfillment ingaqalanga i-preparation. Ngamanye amazwi makuthiwa kuyafulfilla kunento ebiye yaprepaywa. Ndibona uJohane ethetha umbhaptizi uthi uyeza mna ndibhaptiza ngamanzi, uyeza ozobhaptiza ngomoya nangomlilo. Uthi masefikile uJesu uthi Johane ndibhaptize, uthi kungenzeka kanjani ndibhaptiza wena Nkosi? Uthi kumele kwenzeke kuze kuzalisekiswe isibhalo. Lithi izwi likaThixo kwincwadi yeGenesis 49 lithi uJuda uzophatha kude kufike lowo azophatha ngonaphakade, lowo bazokhahlela kuye. Ngamanye amazwi xa besithi kumkani wamaJuda uzaliseka isibhalo ukuthi selafikile lowo bakhahlela kuye.
izwi likaJehova udeliwe usiyiwe ngabantu yindoda enomvandedwa masabona selebemshiya uPetrosi selebemshiya uAndreya uzaliseka isibhamu. Lalela ndithe ukuze kuzaliseke isokhonto eyaprepare. Ngamanye amazwi uJesu esezulwini bisaziwa lento. Uthe uThixo mejonga wabona abantu benabonakele, wabona abantu bengenzanga kahle, kodwa uThixo wabalangazelela abantu. Ngentetho elula wabanqanelwa abantu wathi ningathuma bani emhlabeni. Why uThixo esithi ningathuma bani emhlabeni? Yingoba wenqaniwe, wefuna impilo yakho, wefuna wena. Kuthiwa uJesu wasethronini yakhe. Manithetha throne is the place of praise, is the place of holiness, is the place of perfect, is the place of justice. Uthi manithetha uJesu kuthiwa wathi ingilosi zazima phambi kwakhe zimthumisa zithi ungcwele, kodwa wahlubula ingubo yobukhosi wathi thuma mina bawo. Ngamanye amazwi kuJesu kwafika unqano. Into yafikayo uJesu kukunqano. Uthi namhlanje ndinqaniwe. Ndinombuzo. uJesu ngumthombo omponkozayo. Uthi bonke abaphuza kumi bophila ngonaphakade. Unqanwa kanjani ngumthombo omponkozayo? uJesu unguye odala konke. Uthe methetha ulizwi wayekhona kwasekuqaleni. Ulizwi wayekuThixo nguThixo. Konke kwavela ngaye. Kanti babona bemnikeza ivinika. Ngamanye amazwi wayenganqanelwanga ivinika. Wenqanelwa mna nawe. Wasebona ukuthi isibhalo sisalisekile ngoba uthi amehleli nabafundi bakhe ehleli nabo wathi kundilungele ukuthi mina ndihambe ndiye kubawo khona ukuze umoya engcwele afike. Ndingahambanga akakwazi ukufika umoya engcwele. uJesu mesithi ninqaniwe wayenganqanwanga physical, wayenqanwa spiritual. Wayesazi ukuthi umsebenzi ndiwenzile, zabe umsebenzi endiwenzile, kodwa laba bantu ike bagcwaliswa ngomoya ingcwele bazoba nalento endinayo, bazonqanwa nabo. Ngoba mengabe segcwalisiwe ngomoya ingcwele uzoba nayo lento ethi abantu bakaThixo mabaguquke. Uzoba nalo lento kulangazelela ukuthi abantu bakaThixo mabaguquke ngoba uselunqaliwe. Uzoba nalo lento unqanela imphefumulo. Uzoba nalo lento loba sekuyakhonzwa ungayithandi lento yokuba sikhonze sibathathu. Ngamanye amazwi into ebangela bebhrethini ungayithandi into yokuba sikhonze sibathathu is because unqaniwe. Ufuna abantu bakaThixo. uJesu wefuna abantu bakaThixo. Welambela imiphefumulo. Wenqanela wena nami.
bethetha ingaba ngasindiswa bonke abantu bafikelele kuyazininyaniswa. Benisithi ingaba ngasindiswa bonke abantu, ngamanye amazwi uJesu wayefuna abantu babuyele kwiposition. Bese ngigqibezela, wayefuna abantu ukuthi babuyele kwiposition ngoba abantu bebelahlekele noThixo. Hallelujah. Lalela, abantu before isono singekabikho, abantu imizimba yabo okanye umoya emzimbeni wabo ubukwazi ukulawula inyama. Kodwa kwakufika isono, abantu emizimbeni yabo kwayinyama elawula umoya. Ngamanye amazwi ingakho uJesu esithi izibhalo sizalisekile, wesazi ukuthi kwaba bantu bazogcwaliswa ngomoya engcwele. And manje sebegcwaliswa ngomoya engcwele bazoba namandla wokunqoba inyama, ngoba into efunekayo ukuthi inyama inqobeke. Hallelujah. Lalela, uAdam before on wejajile, wejajile, wenganxibanga enyameni. Before uAdam enza isono enyameni wenganxibanga, kodwa enxibile spiritual. And ukunxiba kwakhe spiritual kwakumenza ukuthi abe negunya, kwakumenza ukuthi abe namandla, kwakusenza ukuthi lento ibekwa nguThixo ukuthi wena unobukhosi phezu kwento yonke ingoba wayinxibile spiritual. Uthe ukona kwakhe waqala wanganxiba spiritual, wanxiba enyameni, inyama yakhe izinto ezilakazelelayo kwaba zizinto zenyama. Kodwa namhlanje ukuba nawe ungakubuyela kwiposition, izinto ongazilakazelela akungeke kube zizinto zenyama, ungalakazelela izinto zabamoya. Lalela kahle, uNoah uyona uginywa inhlanzi, kodwa lithe ilizwi umuntu makabuse, lithe ilizwi umuntu makabe nobukhosi. Kodwa lo muntu aqeke ukuthiwa makabe nobukhosi uginywa inhlanzi, lithe ilizwi uzoba negunya phezu kwento zonke. Ngamanye amazwi bekufanelekile ukuthi inhlanzi ayiginye, kungabi yona inhlanzi eginya yena. Ngengaba angekho kwiposition yamenza lonto inhlanzi yamginya, ngoba kunezinto eziuginyayo mangabe ungekho kwiposition. Kunezimo eziuginyayo mangabe ungekho kwiposition. Ngamanye amazwi mangaba unganxibanga emoyeni, kunezinto ezingenayo emzimbeni wakho ezimosha umzimba wakho, ezonakalisa umzimba wakho. uSathane ungenana nini efuna ungena emzimbeni wakho? Isizathu awunxibanga. uJesu unqaniwe, unqanele imphefumulo. Uthi methetha kubafundi bakhe, uthi hambani niyoshumayela ilizwi lami bonke niyosenza abafundi zonke inhlanga. Ngamanye amazwi enithena abathola nibaguqula, nibabhaptize egameni lami, nibabhaptize ngamanzi. Ngamanye amazwi ithi lento uThixo ufuna abantu, akakayeki uJesu unqana. uJesu ebenqaniwe esiphambanweni, nanamhlanje usanqaniwe. Usadinga abantu abangenayo kwikingdom yakhe, udinga abantu abangenayo ebomini obungunaphakade.
sebahleli lapha nje kule ntente sigcwalise le ntente ubusazi uThixo indlela kunqanelwe ngayo ngeke uphinde uphindele ezonweni ngeke uphinde uphindele kuyomosha uba ngabe ungazazi ukuthi uThixo unqanelwe ngoba mawusazazi ukuthi unqanelwa nguThixo uzokwenza lentando kaThixo and nawe uzofana naye ngoba uthabo abancaniwe mabeze kumbaphuza ngike nambona ephethe iprogram yakhe uJesu lentombi omsamani iphethe iprogram yakhe kwahlanganwa emfuleni program yentombi omsamariya ukuthi umsamariya kadlelani nomjuda iprogram kaJesu ukuthi nanqanela umphefumulo mesefika uthi khonipha amanzi nisele uthi umsitoko omsamariya asinabo ubudlelwane namajuda uJesu waveza iprogram yakhe washintsha iprogram yentombi omsamariya uthi mathetha iba ngaba amanzi uwacele kubo ubungazunqalo naphakathi ngamanye amazwi mengaba selugcwalisiwe ngomoya engcwele naloku yena uJesu kumthombo ompompozayo zonke izinto ziyenzeka mogcwalisiwe befuna wena nami ukuthi sibuyele kwiposition ngoba into yonakele egadini yase-Edeni akwenzeka kahle egadini yase-Edeni ndimve mbuzo Adam uthi Adam uphi ngamanye amazwi besesiva ukuthi connection ayisekho is not that uAdam ebengekho endaweni yase-Edeni ebekhona e-Edeni but i-connection ngoba bese abasamkela uJesu izobuyisela i-connection uphakathi kwethu noThixo ngoba uJesu ungumhlanganisi he is a mediator umnumbalisi phakathi kwabantu noThixo mengabe sithi unqaniwe ebefuna sihlangane noThixo ebefuna sibuyele kwiposition sihlangane noThixo hallelujah usegadini yase-Edeni uyambuza uThixo Adam uphi kodwa ukhona egadini yase-Edeni hallelujah Adam is in Eden but is not in Eden noma ese-Eden but is not in Eden ngoba kuyenzeka you are in salvation but you are not in position siyakwazi ukuhamba nabantu bephakathi emfindisweni nanda abekho kwiposition uThixo ufuna abantu abazobuyela kwiposition hallelujah uthi nqaniwe ufuna wena nami hallelujah bona bamnikeza ivinika babethwa kungazi uJesu wayesithi nqaniwe wena amandla wokuthi asele azinika amanzi ngoba imvula isuka kuye yonke into ekhona ibe khona ngaye kodwa uthi nqaniwe endebenawo amandla okuthi angesuka angenza nantoni kwaba bantu ebenawo amandla kodwa laba bantu sele bephambi kwakhe kodwa wabalangazelele ivelaphi into enjengale athi umuntu ekulwa kodwa wena umthanda ukuthi angasengahlala nawe umthandela ukuthi angasaka nawe ngamanye amazwi uJesu wabathandela ukuthi aba bantu angasengangena nabo ebukumkanini bamazulu ingase aba bantu bangena bomina bukunaphakade wabanqanela sele bengenzanga kahle ayikho into ebalulekileyo abayenzile kuye kodwa wabanqanela hallelujah bona bayamlwa kodwa yena wabanqanela and abayazi into abamlwela yona hallelujah ngoba sebemlwa noba ungababuza habona mbetha kangaka ingaba wenzeni ngeke bakuphendula
endaweni yaloo nto bancamela ukucreate into engekhoyo, isitori esingekho, ukuthi uthe ukumkani, uthe uzodiliza itempile, benza sonke isitori, isizathu abayazi lento bayilwa kuye. Hallelujah. Kanti wephethe into efihlakeleyo enombhalo, uzosicelela usisi namhlanje, uthini umbhalo?